Pozdrav svima, u ovom tutorialu ćemo objasniti apstraktne klase i metode. Znači šta su apstraktne klase? Apstraktne klase u objektivno orijentisanom programiranju su klase kod kojih objekat ne može da napravi referencu ka njima, odnosno ne možete sad da napišete pri pozivu, na primjer jezici j da je jednako nju pa jezici. Ok, ovdje ćemo čisto sačuvati ovu liniju koda, iako će ova linija koda biti pogrešna u daljem tutorialu. Dakle, kako pravimo apstraktne klase? Pa možemo da stavimo ovdje abstract, znači to je ključna reč abstract, ona može biti ovdje, znači pre public i može biti posle public. Ok, sada šta su apstraktne metode? Pa apstraktne metode se nalaze u apstraktnim klasama i one praktično primoravaju mlađe klase, odnosno klase koje se nasljeđuju, kao što je klasa Java ovdje, da imaju tu metodu i ne mogu da funkcionišu bez te metode. Dakle, ovako, napravit ćemo abstract public void ispisati. Ok, i ova, znači, apstraktna metoda nema nikakve, znači nema nikakvo telo funkcije, znači nemamo ove zagrade, nego samo stavimo ovako i stavimo tačka zarez. Ok, i sada zapamtimo. Sada ova klasa Java nasljeđuje podatke i metode iz ove klase jezici. Praktično, ovom apstraktnom metodom, ponovo ponavljam, primoravamo ovu klasu Java da ima metodu sa istim imenom, odnosno metodu ispisati. Kao što vidite ovdje, to je greška, znači Java mora da ima nasleđenu apstraktnu metodu jezici.ispisati, odnosno ovdje compiler Eclipse nam ukazuje na to da smo ovdje ispisali ovu metodu apstraktnu i da moramo i ovdje isto to da uradimo, samo ne ponovo apstraktno nego obično, znači public void ispisati i normalno ćemo staviti system.out.println. Ok, i sada ovdje stavljamo, ajde na primjer, izvršava se Java klasa. I ok. Sada rešili smo ovdje ovu grešku. Sada ovdje pri pozivu, kao što ste vidjeli, napomenuo sam na početku tutoriala, pošto je ova klasa apstraktna, pošto smo je definisali kao apstraktnu u početku, ovdje grešku prikazuje zato što pravimo referencu ka klasi jezici. Znači to ne možemo da uradimo, možemo da stavimo tip, ali ne možemo da pravimo referencu ka klasi jezici. Zato ovo moramo promeniti u Java, znači u neku nasleđenu klasu. I sada normalno kad pokrenemo tačka ispisati, ok, tačka zarez, pokrenemo, znači izvršava se Java klasa. To bi bilo to za ovaj tutorial, nadam se da ste nešto naučili, do sljedećeg tutoriala, pozdrav!